Rojbaş Kurdistan em vê heftê dîsa mêvanê wene vê heftê du mêvanê me hêja li gel me ye em ê buan ra li ser wê jê ser helbest ser nivîsa zimanê Kurdî em ê nekê sohbet bikin lêberî em de sohbeta xwe bike ez dixwazim mêvanê xwe bi we bidim nasîn piştî wê em ê gel mêvanê xwe sohbeta xwe bidomînin mêvanê me nivîskar û helbestvan Hasbey Köksal Pirêz Hasbey bi xêr hatine Navxêrê dayî hêvîdar û hûn baş in sağ û başin çerê xweşî em jî baş in gelek spas û her wiha nivîskar û helbestvan Mordem Zel Mordem tu jî bi xêr hatiye hêvîdar û hûn jî baş in Ez jî baş im gelek spas dikim ji bo vê xwendinê roj baş dibêjim û dîsa hevalê me tembûrvan Egît tu jî bi xêr hatiye em hêvîdarin tu jî baş e em gelek spas dikin rastî jî we dem ji me re veqetand hûn beşdarî bername me bû em gelekî spas dikin hûn her hebin em dixwazin hinekî mamoste dest pê bike mamoste em dixwazin serî de we hinekî nas bike bêguman bi berhemê we pirtûkê we nivîsandî hûn tê nasîn lê em dixwazin vî bernamê de ji bo temaşevanên me hûn xwînekî bidin nasîn bi salan e we sala mamostekî jî kirî mamoste heman demê de berhemên we bi Tirkî bi Kurdî heye we kengê dest pê kir we çawa dest pê kir tu karî nekî qala serpiyetiya xwe bi me re bike Herê ez Dêrsimê navçeyê Mêzgirê Girê dayî gundê Dirvan hatime dinî yanî wekî her kesî demekî em li gund man dûra derbasê xarpetê bûn li vê derê min dibistana Seratayê xwe dûra em çûna Ankarê li vê derê Ankara li Ankarê min zanîngeh xilas kir eğitim enstitûsü deverê pir deveran mamostetî kir dûra ez hatime Amedê hatime Amedê di vê demê de min bi dest Tirkî berhemê xwe derdixist bi zimanê Tirkî çima bi zimanê Tirkî yanî ketinin rewşekî war ki zimanê me wanda bû pêşva neçû di mal da her çiqas me bi Kurdî diaxiviye jî dewsa zimanê Tirkî gelek zêde bû ew jî deverek Ankarê yani cîkî wisa derdê me heye ez gerêvîna bînimi zimîn dûra min pirtûka xwe suwarîler aktı Dicle üzerinden Fırat'a doğru bi Tirkî derxist têra min nekir yani çiqas jî merî ew wî zimanî baş bizane Tirkî ruhê meriyan ger nabe dîn nake sar nabe dirê meriyan zanî merî gerî bi zimanê xwe bibêje dûra min dest bi Tirkî Kurdî kir yani çi ye ba kurmancî bi çend tîpan ava dibe nivîsa wî çi ye bingehê wî zimanî çi ye yani dibistana me tune bike em her vê derê perwerde bûn ez vîna karim bîm yek Kurdî dinivîsin a Zarabayê kurmancî Dimelî ji bo Başûrê Kurdistanê dibêjim Bakurê Kurdistanê dibêjim mamosteyê xwe ne xwe hîn bûne pirtûkek dîtine ser wî mijûl bûne çiye kîmyayê wî gotiye helbestik bîstine ser wî mijûl bûne kîmyayê wî çi ye yani xwe hîn bûne mamostetî ji xwe re kirine ez jî di nav wana de me min gelek pêşva bir ama tirsikî mezin de zikê me de hebû yani merî şaş binivîsî çeft binivîsî rast nebe çi dibe dûra yani kanî sloganek heye nika di ser tora civakî tê gotin Kurdiya şaşî Tirkiye başî rintir e dibêjin çêtir e dibêjin ew dûra me ew bîst ama dêma ke di hişê me de heviye çi dibe bilebe min dest bi çarînan kir yani yê dirêj dikarim binivîsim hema herkiya wî jor jêr navend hevdû digirî nagirî ji bo min bi dest bi çarînan kir çarîn daha xweşin zor e ama daha kete hişê min sed çarîn nivîsiya
وای 10 سال سر زمان کردی دسکنم مجهول دبم جوی روزی وردم ترکی ننویسم ترامن نکه کردی دنویسم نکه چیروکان دو آفرینم وانا دنویسم سر توراج واکی نوپل یواکی نوپل یواکی برنامه‌گاهی دردخنم. بله یعنی زمان ترکی ترا دبیج اوی دلیت نکردوی هستی بین زمان. نه که yani çima nake küçüktü da ta ev tama girdiye. Ev tama bir zamanı de. Yani acı devin ev nake teramı nake ku jan devejim. Bele. Şabun devejim. Şadi bu devejim. Ev teramı dike. Yani ev gora ruhimine nizanım yani. Dişteki kısa. ev tam ki xoşe. Bele, tam zamanı miro به خود تشتکی پر جدایی ولی ما مستم سپاس دکن. اما گرن گل ما مست مردم امینه کی تیجی ناس بکن ما مستم. Yani tücdemek dirije aslında veri çanda, hünerde, embejin veje disa zamanda xabatan dedin meşandan. Tüzkarı ne ki tücde serpiyatiya xo bimera karbe bike. Serpihatiya mordem zel hatani 10-11 salin li gund derwas bû. Gundê me girêdayî navçeya Liceya Amedê ew tama kurdewariyê çandê heta 10-11 salî bin heşê min de ji xwe rûnişt. Piştî 11 salan ez derbasê Stenbolê bûm bi boneya خوچامز دویجی لور تنه نمینه ترکیه وجی تنه بون جبوی از استانبول شما استانبوله حتانی 2007 چون هاتنم استانبول چی بود ج 1988 شونده یعنی دمکی درج او زاروکاتیا من خورتانیا من د باجاره کی متروپوله کی ترکیه دا مزم درباس کرد لی او تاما 10 سالان 11 سالان مگرته بود تم بین بمر رابن جوهر پشتی سال نودی هن اکتیویتین لاستانبول داد کریجی د عالیه زمان دا و عالیه کردواری داش پیشکتن چه بودن سازین کردی هات و وکرن کومله هبون چون هاتن اما چه دبون دویواری دا عالیه منه هنری موزیکی اوجی دبستان سرتایی دا جوهر تدی او درجه داین پوان داینا میا بشا موزیکی سترانگوتن بون تا خوش گوتیه نه خوش گوتیه پر مهم نبود کی جسارت بگره ستران بگوتن معلم evet kirin puanı vil goravi ambejin başladan iyice bu evji bimra hebun ve ki mamsta hasbeji balekşan da ser ve gave bitirki bun yani çawan mamsta basa zamanı Türkiye ev hezal ser zamanı Kurdi ambejin jbuku Kurdi tenabe hasbandın ev hebun jbu hüner müziği ev tiştabun dema sabah emra debun der radyoya da evet hebun stranen gel binave stranen gel le stranen diziye bun بدنگ کردان دهاته و او ملودیا کردی بون و تامه مدگرتش بلکی سبب گودار کردن موزیکا ترکیجی او بون اجا او تام بمره هبون د سالن استانبول دا از کتم نواکار موزیکی یعنی تدی دما معرف دا جوهره کی هبه به نوع انسان جی فرق دکن تنخوازی جی تدکشینه نواخه جبر ولول مکار موزیک جیکر هنکی ام دنوای دا پجیان ام هات پاتن و بره خبات ما مال زده کر دومیا یعنی بله حتی ناجی خبات دومه منه کی ورن سر خبات تجبر کو گلک خبات به هفرا ددم شاندم تایبه چی واری وجدا ام دخوازن وگرنگل ماموسته اصلا اخافتن خدا قال کر یعنی ام ترکی نویساندن ام کردی نویساندن تما زمان دایی که هنه کی جدایه زمان ستنایش ترکی دنویسن آن نه مدرج ترکی برده بله جبر yani 2006 burada yani pişti kelame bedeng baver kür baveryamın xort bu
مفهوم کرد که از به زمانی خو پرخاش دنیویسم. بله من ev perspektifime müstesna hem Türkçe nivîsandin hem Kürdi nivîsandin yani hestek çava mirov da dava kirin. Ha, neka du zaman zanîn tiştî baş e. Bele ne xarabe bele. Yani tiştî baş e du alî ve devînî difikirî dinivîsî. Yani bi çavê zamanê Tirkî bi çavê zamanê Kurdî, Kurmancî yegan jî demelî tê. Yan va devlemendiye hema va devlemendî bi dil bûna rastî dikete heşemeriyan. Ama bi dil nene çiqas jî bi Tirkî peki binêrî bin hişete da ev jan heye. Yani bi zorê de ev ziman hikiriye. Ev ziman pir neketiye hişete. Ji bo çi ez bêm zekteriya xwe ji bo ticarî ji bo hebûnê yani karkirinê te ev ziman hikiriye yek jî bi dersê te ev ziman hikiriye germ nabe dilê meriyan ama devlemendîkî jî dide te ji bo wî yani merî dikane bi Tirkî jî benivîsim. Mesela çiye? Zani mesela derdê xwe bi çertî nêzimîn. Teke Tirkî nivîsiya di hundirê wî Tirkî de çi heye? Atı pişkirî didî dagirkeran ya pişkirî didî xwe, zimanê xwe, çanda xwe, gelê xwe, netewê xwe. Mesela ev e. Kîjan zimanî dibe bibe. Em bêjin Kurdî nizanî. Ama Kurd e ama derdê wî heye, meselê wî heye. Eva zamanı dagirkeran ez bi çer bir zamanı benivîsim. Ba tiştî ne başa rın ne yani. Mesele çi divî eve. Armanc herî pêşî kîjane bi zamanê xwe bi bese. Ev daha xweş e. Hema gava din jî min got nivîs axaftina nivîs gelek cerek cuda yani nivîs mayînde ye şertê mercî wî heye ev jî di mal da nayîn kirin. Yani dibistanın da têhîn kirin. Zaneyê vîna heye, mamosteyê vîna heye. Yani ez nika belkî çeftiye nika ez bêm xay devleta Tirk 100 sal ser zimanê xwe dixebite dibistana seretayî bigir hettanî dibistana evkê zanîngehê derbas dibî pir kes dibînim ki nizanim bi zimanê xwe Tirkî binivîsin. Xalbendîkê me hevokê me cînav li vir e yani ew qas dûrê dirêj perwerdeyî heye hîna li şûndê rûne niştiye. Feqîrê me zimanê Kurdî hem di bin deste ye hem di qedex heye em bi kara xwe bi hêza xwe çi derdixinin holê ew e yani ev bi Kurdî nivîs Tirsa Kurdî nivîs kut bibe dixwa da şaş jî bibe cev jî bibe tê da ez bêm pêşerojê ji bo pêşerojê xeterî jî tê de hebe evkê meşa wî rast e rast jî nebe disan jî merî yerî bi Kurdî binivîsî ew bar xwe guva sernuva dike Cevtiya tejî, şaştiya tejî du holê radibe yani. Bi demê rast ne jî serast. Belê bi demê re serast dibe. Belê me mustehemî werin aslında ser zimanê Kurdî em bibêjin. Yani hem Kurmancî hem Zazakî. Pişaftina ku li ser tê meşandin, asta ku hatiye demê ser vê hêjî sohbeta xwe bikin. Ez dixwazim biçim gel mêvanê me mordem. Morden em zanin yani hayana gelek çîrok, serpiyatî û stranên gelerî te berhevkirî yê ku aslında arşîva da nîn bûye te berhevkiriye. Em dixwazîne ki li ser wî xebata te bisekinin te çawa dest pê kir, çima xebatekî wisa
اف خباتت به انجام بود انجام یک چوا جگرت دوان دبیجه دم خباته دان تشتی کو تجی آنها تجی تو کار بینه که سرپیاتی خباته به مرا پار بگه کیفاشید کارم بریا برساته ببرسوینم تخوازم بس سرپیاتیه کی بکم جبو تماشاوان ماجی بلکی به وک الهام دزاروکاتیا خدا باور بگی بلکه 8 نه سال عمري مبون من حبي باند العرض دي تدي ما تقوت باند يعني كاسيت للسر ناوي هوزانه كي ترك نفساندي منجي قرت اني مالي ما اني دقوندا جي ايتن طيب يك دو طيب هنا يعني الراديو هنا طيب انكي دوید روشته باش به یعنی طیبه بستینی آمالا آپدیا میشی هبون باوی مگود که ببه بلا آپدیا تالا بنیره چه تدایه مبر آپدیا من لطیبه خست سترانا چوم رها سوسنه زریا من بلیخستناوی اف گوتن جه اوی جه طیبه در کت جیدا گرت گوه بانده ببه گوهیا پر تالوکیه سری وبکه و بله بلا باوی تا بشاوتینه یان جی بشکینه تدی ازارکم یعنی گوا جمرا و گوت اوه کی کتا دلی من یعنی تد گوت تقمنیه کی تانکی دسته مدای از برب ماله وچوم من دا باوی خواب باوی مجی ماله وی تاوا و با گو از ناشکینم ناشاوتینم جی کرناو نایلونه کی و پیچا کرناو دیوار حوشه اجا اف دبن هشمه دا مابون هر چندی ستران نه هرما ازله دجیم بجی جمرا بو چافکانیا الهام جی لبامه کل هر در کردستان بریا استورمانان بدنگ و نقل کردن رقص و گووند و دیلان مدهات گراندن اوه دمه امجی مشاهدی جوان روژن و سارا کر او سترانین که وی وقت دهات گوتن نها او کسین که هید جین از کتن پایوان مگو که بپرسن بکیرا چه هیه من گلک سترانین اوسا برهف کرد دبه که چند ریزکی وان بنده وان جی شاش بیان کماسی هبه پر جی مهم نه بس او چیروک و سرپیهاتیه وان مبدست خست اگر دستوره و تماشاوان مهبه ام دکارن یک جوان کلامان سترانا بخوینه جی بله کیفاش ببین سرپیهاتیه برهفکاری سترانا و چیروک اما جی بوی آوی اگر سازبند مجی اگید آماده یه بله سترانه کی گودار بکن دلیل و زینه دو گریده بله دلیل حیران برداری که مدام رو مچه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن ولا كرولاو ورا كرولاو تاخم سنگی مشترا من کان یابدرنجه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن ورا راموسانه کی بدمن
جديا ترى خيرش باب ترى وكا حجة واي دليل واي دليل واي دليل واي دليل واي لمن اگت ناوم دبرسی ناوم دوم خجه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن زینام سکنیل سرخانی گان گولکت هجینه زینام سکنیل سرخانی گان گولکت هجینه بای سهر لخست خزمش پوز درتینه بای سهر لخست خزمش پوز درتینه زینام غیدی چوله کرد بر خدا کانیه زینام غیدی چوله کرد بر خدا کانیه عینک دانی خملی خور زران عینک دانی خملی خور زران انیه شومه باغ باوته من ده گلی چرپاندیه شومه باغ باوته من ده گلی چرپاندیه تمین بکش باوره بجن زین رواندنه تمین بکش باوره بجن زین رواندنه هر هفه مهسته ساعت خوش براستشی گلکی استرانه به تایبت بری گندان دو گوتیا هفدو و دگراندن و بروی گوون دگراندن بله نظام چوای علیمه جن امیر سیگاف پیشواد چون سیگاف شما چون برهف او داویجن برهف جن جدا و جن جدا مرد دویجن داویجن جنا جن دویجن داویجن میرا نه از بارم وی علی همو به هفرا گووند همو به هفرا بله همو دکوین دسته افدو تا به هفرا گووند دگرن علیه و اینه که daha çandaki جدا yani evcid ve ama strani ha ovatın ev daha hoş yani kızın yek rez digerin mir xort prani bele se gavan peş ve ev deveji ev daveji vina ev deveji ev daveji vina yani tişki hoş tişki hoş devki med şemeriyan da dimine ama ne kan nemaya bele muhabir taybet ki usajiye mesela strani nakli بتنا سرخ و گوتنجی زحمته. بله. یعنی دویت ارکی دوی آلیان پیک بینی. تنبورجی تنه یعنی جبر وی هنکی زحمته بتنا سرخ و گوتن. او تاما نقله آداین و ساندنه براستی تاما کی جدای صد خوازی نها دیوان
زده yani بجواب من هف دورا جام کاربو بله بسپرم گلکی خوش ev بود gotin tevgera bîjî gelek taybet bû digot yê ki gotinê paşî da lingê xala herdê de xistin panî li herdê de xistin her dêjiya şiva da hat em tiştê xweş bû بله راستش تشتی خوش بود مخابن نها ایدان نموی هر کس سالونا دا چینوس او بله کارو خباتی خود که ما مستمینه که سر زمان با خونسته تا اینه که گوتن خدا وگوت براستی جانم گلک جرا نقاشین خدا آخافتن خدا هم دبیجن زمانی ما براستی جی پشافتن یک پر دجوار رو برویه گویم نکاربن خودی لیدر بکوین بنویسینن بخوینن ده هر قادن جیانی ده نکاربن بدن جین زمانی ما بربیتونه بونی جی دبکو بچم از دخوازم وی پرش بکم یا سرکه براستی جی بنگه وی حشمندی پشافتنی چی یعنی بنگه خوش چی دگره چی ما هودد زمانی که بدن تونکرن ما مستم یا دو دیاجی یعنی علیه که دم دبینم زمانی خودی در بکم هم ترکی دنویسن هم کردی دنویسن وقت ناکوکیه که نابه توی چه وادن نرخینه tevle hevi heye raste tevle hevi heye Armanca her peşten vina bejin dagır kerime yani hep bu dagır kerime مخابن بله yani malamın zeviyemin ezbim çebejim yani havalamın diyamın bavimin dagır kerime çıtıştı bir teşeyi yani hoşnu ne dagır kerime nasıl be dagır keredin yani vakti İngiliz vakti Fransız vakti çizanım ev bela bidike دمجی ادکه خو و دیگرینی خاتونه خسر ملت دن آوادکه و حیدکه ام بی جارینا داین عالی کی yani dema Osmani da ciddi ev bengehi kuderi zani servi pir çekiniyem mecul bum balama pir kışant kadı gotin yeniçeri Ocağa Yeniçeriyan. Ev Yeniçeri lökütü, ev Yeniçeri terin, dağır dikın, işgal dikın, digirin. Zari ona her salin itinin vederi, devlet dekha, perverde dikin, şurdudunu dest, ödüşün babı kalekha. Tünnekirna babı kalekha. Yani zihniyet gibi ise, elbet servi şaftın eji, eyni bir zihniyeti. Dajoy. Ev cibirti. Kim bun? Dağır kırın, peşaftın, uxazede kırın. Yani liser çanda gelekidi, liser diroka gelekidi, ne olsa uxazede kırın. Heri. Ev dirokana girtin. Ev dirokana anda ne bu? Ama kırın diroka ha. Ev çandana girtin ama kırın çanda ha. Ev zamanına girtin kırın çanda kırın zamanı ha. Yani kadöyün berhef kırın. Jüver girtin derhastin hole. Zani zamanık derhastin. O da çekiriye yani. Çekiriye siyaset meder ki vana dugu Kürt desme biçe em tektir. Fan baka yardım yani çiye. Gelek ziyedeye, gelek tecvare, gelek jane u grine ve gringe ve pişaftan hema tiştiki bu sayı heye serci neketin. Yani demek ki kında haş bu goten me kot kriye loholte rakriye lübiciye gorn me vera vekriye ama ne bu? بدبستانا از بیجم به ماموستیان از بیم عالی عبوری و از بیم عالی تکبرنی و شهر و نظام چی نبو کرج گلک خوش برخوادان یعنی تجاری کسی دیا میشه بی او که نابه بی پیشافتنی نابه دینت دیگه که اردنگاریت دیگه که اون ناب هفدانه و دست
her tişt destwana de ya hez destwana de tu fakir fuqari tu bilingazi yani dest geredayi dest yete hatiye geredan kesi tecrütene ama disanji Kurdan gelek berxwadan ki baştan hatta roje yuro hatın Ali ki va kazanca çıva kazanca zımın va diyeceğim geli Kürt nahaşında ye Bakuri Kurdistan de zamanı Türkiye zamanı Kürdiye mesela evet ki kijan zaman çandameye kijan zaman medurahin kiriye geri em naşunda servi mesele beskenen yani Kürdi zamanı meye ku bizanıcı ne zanıcı zamanı bir ahaya zamanı bir çandaya از بیم به 1000 سالان او زمانی میه اما و زمانی دنجی از بیم 30 ساله 40 ساله belki جی اوه yani 5 ساله emihin buna ama da zamaniye yani. Beni. Nika Kürt zore bedeni zamanı ha. Yek Türkiye hoş denivisin. Şart merci zaman nivîsînê dizanin, çi dikin bila bikin, kêm zêde, şaş, çevt, vegerin ser zimanê xwe. Berê ez bêm ew tune bû, yani çavkanî pir zêde tune bû, nika pir e. Yani ez bêm 20 salan berê diketim pirtûxaneyê, du pirtûkiya hebû ya tune bû. Ama nika maşallah gelek ez veşanxaneyê me heye, kursê me heye. Ew ki sazî ha heye, televizyonun me heye, radyon me heye. Yek şey berxwedana me heye û baweriya me heye. Ji bo wî yek dinivîsin demek mi dest pê kir ez binivîsim, bi tirs binivîsiye qew wîna neyne bîraxa. Rast şaş çi dî bile bî demek mi dest pekir ya bu zamanı Kürt'te çend peyi heye, tip heye. İçiye, uçiye, heye tüne, gay nerm, heye tüne. Yani nav hevde bu veçiye, o diftonik diyorsun, evçiye, ve xavveti ba debe diftonik. Az benim hal çertini visandın, hanım çertini visandın, xey çertini visandın. Yani gengeşi ki alozi ki vardı mecimi de hebu ku din de bu. İnuka ev gişli zelal bu ne? Gelek peşvaçiye. Em mecburun bir zamani benibisin. Heviyamın heye bavermendim. Dübinim yani ser toracıvaki dübinim. Pır zede tibite xan nivîsê xwe Kurdî dimînîsin dinivîsin 30 sal berî 20 sal berî kê hebû ku Kurdî dinivîsiye ji bo wî ew nebin em hêvî qut nebin Benê mamoste em spas dikin em werin gel mamoste mordem aslında demin de xebatekî de li ser em dibêjin etimolojiya navê bajar û em bêjin bajarok û navçe û gundên Kurdistanê mamoste xebatekî bi vî rengî te da bû dest pêkirin. Belê aslında ya ew em dixwazin vê bibe yani çima xebatekî wisa yani ji ber em dizane gelek navê gundan û navçeyan û bajaran hatin guhertin mixabin navê taxan em dibêjin ya navê kolanan tên guhertin yani ev jî wekî dibêj ya amûrekî pişaftinê sedema ku te dest xebatekî bi vî rengî kir çi bû yani çi bû tişta ku tu ber vî xebatê bir di serî da vê bêjim ew qedexe bûna ziman zext û zorên li ser ziman yek jî bû sebebê vê xebatê di nav me da kes navê gund û gundikê xwe cî warê xwe bi zimanekî din bilêv nake di nava civakê da lê dema tu çî saziyekî fermî li wir nav diguhere ev ji me ra bi awayekê tijî bû me re hin kesên ku ez gundiyê min di nasnameyê wan da navê kevin dinivîsîne navê Kurdî yanî
لی به منطق ترکیه به تیپن ترکیه اف جمرا بو مراق یعنی مگو که اف ناف چما اوایه در دور خو فکریم جیوارن هرمن گوند جمرا ویا بو مراق کام گو از ویا اینکه جخوار بکم درد کل یعنی گوند جیران فلان وکی من وسا خواست لجه از توای ناوی وان اولی ببم کیجا گوند کیجا عالیه ما اجا مگو از نقشه چکم بله دما من نقشه لجه خلاص کر tabii ez gav ve xebatê mi dest da pêkirin tenê ji xwe ji bo keyfa xwe min got ez navçeyê li jê gundan zanibim kîja gund li Kuderê ye tenê gund yanî piştre meze kir min got ez mezrayan jî daxil bikim min mezrayan daxil kir min got çem û çiya û gelî jî hene tedî te berfireh bû meze kir tiştekî baş derdkeve tabii hevalên em derdora min jî yanî ji bo min piştgirîdan ji bo ku ez min teşvîkê zêdebûna vê karî bike piştre min got ez ê êca cîranê li cê min cîranê li cê dest pê kir çû min wekî di bere bere min Amedê xelas kir navçeyên Amedê giş min xelas kir erê min xelas kir min got êca ez cîranê Amedê min xwe da hêla Mêrdînê min xwe da Batmanê min xwe da Çewlîgê Dêrsimê Xarpêtê wisa nêzîkî sed nexşeyên navçeyan min amade kir ez neşaşbim 2013 muhtemelen 2013 baş dibe ez vê mijarê da baş evê ne min sal min van xebatê xwe bi şaredariya bajarê mezin a Amedê ra parve kir min bir wê derê beriya ku navê gundan tedî li ser tabelayan hat nivîsandê ew sal kîja 13 bûn nebûn ez wî tam evê nebim em şaş evekî nedin wê wextê min ev bir ji xwe hin ew nav û nivîsandinan jî ji ew xebata min ew ê hat girtin lê hevalên me li ser ew ê em bêjin klavyê inkî tîpên şaş ew ê kirin tedî kum heye tune inkî wan çêbin ew ne pirsgirêk e êca di nava vê xebatê da hin tiştên balkêş derdikevin mesela gundekî depa Xarpêtê heye bi Tirkî jê re dijî devecîk êca bi Kurdî deveçiyan dibêjin yanî dev û çiya yan jî deve û çiya yan jî tibêjî devê çiya yanî tu bi ku da bidî watayekî têde heye êca min ev nav min got ev nav ji çi kokavî navî çi ye gotiberî wextan li vê derê însanê qirase jiyan e însanê gir ji wan re em dibêjin dêw weka dêw e êca tê gihîştim ev koka nav ji dêw tê dêwê çiyan ji xwe ji ber ku êw we tîpên Kurdîne di Tirkî de tinin ew teşeyekî digirtiye mîna dewrêj bibe dervîş yanî devê çiyan biye devê çiyan yanî ji ber vê tiştên wisa balkêş zî derdikevin û yadin eger dema we hebe tabî em hinkî ez dixwazim mijarê vekim jî hin cîwarê me hene xwecihiyên wê derê bi kîja zareve biaxivin ew navên ku min xebat li ser kiriye min bi zareveya wê derê nivîsandiya wekê mînak navçeya Amedê Pîron bi dimilî Kirmanckî diaxivin Pîron bi Kirmanckî Pîron e li gor mantiqê Kurmancî dibo pîran yanî hinkî van hesasiyetên wisa jî min balê kişan de ser yanî dibe bibe kalib êdî rûniş dibe ew navê pîranê lê dema ti ji xwecihiyên wê derê ji Kirmancan ti bipirsî dibêjin navê Pîron e mesela pîrejmon ne pîrejman yanî li gor mantiqê Kurmancî divê nebe hinkî min van hesasiyeta jî girtiye berçav ji bo ku zaraveya me Kirmanckî jî nemire ji bo me her zarave cewherekî ye divê em lê xwedî derbikevin em hêza me hebe tune be ew tiştekî din lê divê em biqasî hêza xwe bikar bi lê xwedî derbikevin belê bi rastî jî xebatekî pir hêja yani aslında gelek gotin heymer û ser vê xebatê bi di heman demê de aslında li hemberî pişaftinê jî xebatekî pir girîngî mamoste ji xwe hinkî
شاغکی پشافتنه ججبوی یعنی من هکی دستافته مجاره yani. بله. باجار برخدر هر تش سرو بنویه ند تینا روژه دا گرماهی اک مایه نجید شو خواهی دا هیوی اک شمالک نمایه بده مزگینی اک شخیره کورین شوتی جی شرمینن کواکو کوتل سر خانیان جی دکن گازن جبر فعشین لوی باجاری بقو قیرقیروکن دوی چمان کور دنالم دناو غزبا تالان کرن وی باجاری دا لی اف باجارک برخودیره باجارک سرهلدیره باش ته ناسین و باش ته زانین بچالاکیا کنه سر لیوه چند میرخاس و عگیدان هاتیه پاراستن و باش تزانین بتای پر چند دایکو چاو غزالان هاتیه هوناندن او مرخاس و عگید او دایکو پرخلکن کو 104 روز و 104 شوان بونه تاجا سران جبلی فداکاری ادی تشتک نمایه لگور و گورستان نجی نماجی از بحثا کیجا سربوری بکم قربانو بحثا کیجا سربوری بکم اوه داویه و بهیبت سپاس دکن مستر راستی دلیت صحابه مسابقشن دکن نویسان ده هلبس مستر بکیجان هستی بکیجان دلیت نویسان ev helbest rojekî eydê bûn ji bo eydê meriv bêje cejin bi raya min şaşe cejin ji bo newrozê meriv dikare bêje lê eyd ji ber ku ne eydê me ye navê wê meriv bêje eyd li cî ye rojekî eydê ez çûme nava Sûrê bêdengiyekê hebûn yani mixwest ez ji wê evê birevim yani roja eydê ez xwe bavjim derê evê di wê rêwîtiya min da di wê bêdengiyê da hissiyat li ser min çêbûn li ser telefonê min rê da evê kir min xwe giyan de derê Mêrdînê derê Mêrdînê ciyê mezargeha derê Mêrdînê ji xwe di helbestê da jî behsa nemayîna cî ez dikim divê hevalekî min jî batana ji bo hevdîtinê ew roj hevalê min hat min helbestê xedan min got dawî bi heybet bû erê yanî hinkî naveroka helbestê jî ji xwe diyar e ez diyariyê ew hemû cangoriyan jî dikim bi vê bonê jî ez wan jî bi bîr tînim û li ber ked û emega hemû xizmetkarên vî welatî ez bejna xwe ditewînim wisa bû serpêhatiya helbestê kengê were çap kirin helbestê min gelekin gelek min helbest evê kiriye lê di warê helbestê de jî ez xwe zêde serkeftî nabînim çimkî xebatên ku ez bêtir tê de serkeftî me hene zêde ez evê didim wan lê helbest jî parçeyek ji jiyana min e di heman demê de wergeriyê jî dikim
دو برهمن من ورگران دیه هیا اوجی لبر چاپینه Türkiye de ورگران من ترکی ورگران دیه کردی Kurdi بله ناوروکا پرتوگان کردیه او جیانا ناوا اوه تکلیه ناوا پرتوگی همی بو کردینه پشتیگه کردینه او نه لایقه ترکیه لایقه کردیه بله من جیوان ورگران کردی زارویا کرمانجی تکلیین کو به کرمانچکی جی هاتنه کرن من به کرمانچکی تساوی ورگره کر اگه دناوا تکلیین دانوساندنه پرتوگی دا آخافتنه کی به ترکیه یکی کریه او اورجینال مخرانه کر yani çünkü yeki ku به ترکیب آخره دهشته دا او دنگ درد که جبوی پرتوخانده جی علی ورگر داش دما ورگر بکر دوی وان دتاین وسا جی مرو حساسیتی لبنره نخوا کسی کی کو کردی نزانبه ت گوتن اویلو کردی بن سینه کی لی دیسا وک کوانه که ده از دویجم yani وسا گوتیه yani Türkiye vidinsin Kürdiye vici هیودارن demek ki Kurt'ta Pırtukate helbesta derdik hele hazdıkın boxinin birasti. Bele Pırtuga vergerci mikriye yekje asekvane Metin Aktaş nişancı و یک جی سترانجا محمد سراج bilgine her du jî li ser vê axê ew serpêhatiyên naverokaman li vê ser vê axê hatine jiyan min xwest ez wisa vegerim zimanê Kurdî. Gelekî spas dikim. Spas baş. Vegerin gel mamoste hasbek em zanin Pirtûkateye helbestan ez barim te bixwe jî haniye kilamên bêdeng ji çapxana lîseyê ez barim belê hatî çapkirin mamoste. Çima kilamê bêdeng? Çima kilamê bêdeng? Rast e kilam bi deng e ama kilamê me bêdeng e. Belê. Em akas tiştatiye serê me, axa me bin dest biye, çanda me bin dest biye, zimanê me qedexe biye. Em diqîrên, em bang dikin, ji dunê re halê xwe şirove dikin, dibêjin, qet kes gun nademe. Xêr jî wî, em gelê xwe re jî bang dikin, bang xwe jî dikin. Bang birayê xwe dikin, apê xwe dikin, xanga xwe dikin, xalê xwe dikin. Em dengê xwe nagihîjin hev. Ji bo wî kilamê bêdeng dibêjin ama dengê me olan nade. Mazê tu kare pirtûkê rakê bira temaşevanê me jî bibîne. Belê. Hasbê kilamên bêdeng. Em hez dikin tu jî ji me re wisa tiştekî pişûk bi me re parve bike em ê gelekî kêfxweş bibin mamoste. Serseran serçaban. Ez vîna jî bêjim nivîs hêsane xwandin gelek zor e. Yani helbest xwandin jêyatikê dixwazî. Ev jêyatî jî pir ji dest min naye. Ez vîna jî bêjim. Rêvîngê vê emrî ku rêya te ber deriyê mirovatiyê ve rabirt bisekin. Di çavkaniyê vê malê da dest û rûyê xwe bişû iqimek av vebixe. Ev çavkaniyê evînê ye. Çawa di xwazayê de azadî heye, xwazayê evînê de jî berxwedan heye. Min jî di çanda me de henek jî heye. Belê. Were mala min, ez ê pêşwaziyê te bikim. Nanê sêlê û devê tirş bi gul û sosunan ji te re pêşgeş bikin. Belê mamoste. Yek war biçinem. Darek bu mal deştan. Di guliyê min da heylêna teyran, di bin siya min da dilda û dilberdan, bihêjiye me bi bayê salam. Belê, belê. Mamoste divê ez nikarim bixwînim xwandin tiştekî ji zayî mamoste gelekî xweş. Belê, gelekî xweş dixwîne. Dayê bêhna sêvan tê. Bêhna sêvan çawa me rîv dikuje. Gevriya min dişewite. Şewatê bi canê min girt. Mirin dibare li Helepçê, mirin çawa dibare dayê.
بگیری ای کانی بگیری نه غریبی و سترانه me لورینا که تو دبیجی روخاندنا گندانه به شراب عشقی بوم سرخوش دل یشت به هوش شروشت من دل خواب آگره عشقی شوشت ریا میخانه چه هوجیه میخانه ده دل من ده بو بهوشت دریه دل من وکلیه سران کیجان بده و هات رونشت دایی بکم از فقیمه فقی تیران ده پاشلا من دا کلامین بدنگ ده دست من دا تنبور به تیر تلور وای وک بای مزرا بوتان دل او دلگرم دو هیوی چار ستریکان گلک سپاس مامسته هر هبه پرتوک ده کنگی قدان مامسته و پرتوکا 2006 da قدیه نکات دست مدا helbest ki dur derece hema hatime davi vaki robar ambin robar kiye ambin bina az de derxim yani evkemin heye çivejim projemin yekaveye JTP veya Liberçapeye. Em aslında ki ser pırtuka JTP emine ki sohbet bugün mamuslar xazım ve belim pişaj belki geleki em hazıkın hem navaruka ve hem çima JTP çiye em xazım tine kimera qalay bugün em xazım ve gerin gel nevani خو مردم هم زانم مردم تو گلک خباتم به هورد دمیشان داستان و خاطر خدایشی میگود علیه کی چاند ام بیژن ویژه هنر helbest nüvist hemen demeda peşkeşvaniye dikör ve ki gelek xabat zahmet nabe murdam tu çava vana be hevdora digin ev xabat çava merv kara pena sebke dema merv revitiye ki bike armanca revitiye merv geçtena ciyekiye eca duwe revitiye da محقق آستنگی درد که پیشیا مرو بقاسی که آستنگی درد که پیشیا مرو لدر دور خواجی مرو خوشینه کانجی دبینه دوی رویتیه دا اجا خبات همجی وکی دست پیکشی من گوت هنکی علاقه منه جو موزیگه هنر موزیگه را زیده هبون یعنی آلیه منه بلکی بوه سبب وانتشتان موزیگه پشتیوی دوی رویتیه دا در دورا evet tıgava deneri mezet ki strange helbest ete helbest jnevis ete yani çirok ete serpehatiyete ev çitket tebere bere da tedgri baxoman tıgava degri digi daviji ev tiştana jitrat xiser masaya xwe tedkari serwanji hurguli bibi jiber veji xabaten min dve çarçove da bunun jibo her kese ku be wejera bi zamana alaqadare دوی چارچوبه کی وسا جوخرا بده پیشیا خو و دوی چارچوبه دا نزدیکاتی نشان بده براستیجی ام yani nefşen neha bareki per gram sermile meheye çünkü em beryamet işte ku hatın nakil kirin jmara dve emji nakle nefşe duha çünkü nefşe dume rewşeki per xeternake yani bu zaruki nujen zarkê nûjen hinkî zêdetir ji Kurdî dûrin ji ber wî jî divê em ev ji binê vê giraniyê derkev rabin eger em di binê vê giraniyê da bînin dîrok ji me hesab bipirse ji ber wî jî çi ji destê me tê divê em bikin helbest be çîroknivîs be werger be rexnegî be yanî stran gotin be di her qadê de em baz din yani di her qadê de baz din ji bo vê jî xebatê min jî divê çarçovê de ez divê çarçovê de dinêrim از قیمه خوا بیک دو ناینم چیز دستم بیازه بکن. بله تب موزیکی دست بگیری خباتی خواهم. هکه او بهم دخوازن استرانی که براستی گودار بکن. دخوازن جی بله. بکن. پشتی مجارا ما خودی درکتنا لزمانه خودی درکتنا لچاند و هنر و فولکلور و ادبیات و اویه. ام استرانه کی لورینه کی جسردما 1937 یا درسمه. ما مستحسبه köksal jî naha ew jî dersine mevane
ام سترانکی لورینکی لسر کره سیرزا ام برزداری بیر سیرزا جی ببیرتینن سترانکی لسر حسین کره سیرزا امه بخوین کرم Dada vabo, 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 vabo. O medam vabo, 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 vabo. Erenu sarukeno. Ah murad mahbo, 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 mahbo. Dada vabo, 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 vabo. Vabo, vabo. Vabo, vabo. Lala Hüseyin Bira Aklemine Hüseyin Bira Gonyamı be tora tora Lelolo dersimo dersimo Lelo velate mahvo 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 Lelo nikayazı yabano Lelo nikayazı yabano keste çinyo Cile corane mate veseno bra 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 Lala Hüseyin bra Lala Hüseyin bira Gonyamı be tora tora Bira bira Lemen bira Lav her dema şerino Ayra kuno meviri Bira her dema şerino Ayra kuno meviri Bira canemin vazeno Seyredersin de bömeri Seyredersin de bömeri Bra canemin vazeno Seyredersin de bömeri Seyredersin de bömeri
ah bıra 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 tıbırayımına, ah bıra 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 tıbırayımına, roza tenk be lazıma, saymenam hate mara, saymenam hate mara, roza tenk be lazıma, saymenam hate mara, saymenam hate mara. Milleta dersime zafilo, sarmarana tarino, milleta dersime zafilo, sarmarana tarino, kapsavano savato, düzgün baba vayiro, devres cemal vayiro, kapsavano savato, munzur baba vayiro, devres cemal vayiro, ah bıra 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 tıbırayımına, ah bıra 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 tıbırayımına, roza tenk be lazıma, saymenam hate mara, saymenam hate mara, roza tenk be lazıma, saymenam hate mara, saymenam hate mara. هرجي ساعات خوش ما مستجي قال لك هستيار بوج درس مية تجي سر درس مية قلت ري اف سترانجي هم لورين وهم جي برا هل سترانين حافظ حسين دوان اينا حسین دوغان ایجی آرشیوکی تیرو تجه جبو هنرمندین تایبت زراوه کرمانشکی دسترن چافکانیه کی باشه گلک سترانن وی بناو دنگ کوج آلیه هنرمند من نافدار گلکان واتن خود وکی دیلبرا درس مجگک جوانه مرجانو یا سهانا و یان گلک سترانن وی دما سر دانا درس مدا مرد کاره بجه اجازه سترانجی یک شما مخواست بوب تماشاوان را پاره ببینم. بله مگلیک سپاس کن. بله ما مستوى گوتنی خودش گوت اصلا نوی برهمه کی ویجی د زمان کردی زراوی کرمانجی د جوته بیف. ام دخوازن تو اینه کی قلایی بگی چی جوته بیف. ام کرداسی از بیجم یعنی پر درج نکم جوته بیف چیه زراوی کرمانجی د بیفین گلک بالکشه ام yani kompeyv. Hani evci juvana yeke tabiatiye vana uye degri du peyv bu uye hem dura gredidin mane xo vanda dikin yajin nerm dikin ve diğerin mane ikidin jivera jota peyv de gotun jot peyv de gotun jot beş de gotun jota peyv de gotun em vana karın çar na penç beşanda بنرخینن به پیوین هم واته جاته پیو آرو هیا آرجی هیا همه یک معنی دایه به پیوین نز واته ev peyvana neziki hevin nasıl dost u digri nasıl dost yedin emdikarın bejin peyvin dijvate saru germ sar dijberi germe, saru germ kete bahev vaki çerme xavedgarini. Peyvin bevate, yek bevateye, yedin vateye, peyvin bevate, hezli de peyve vate, üna xurttuke, çivi mesela zıppı za, zıppı za yani, zıppı za. Yedinci peyvin tekildar, yani
manevana yeknine, nezvatenine, hambatenine ama tekili hebin nalu bizmar. Hal ebz vina vebikin nalu bizmar çiye nal biz serikha neva ev peyvana seçar mane jido debek bu khada behavini ev gore hebo ki vedugare nal neval te gotun nahal te gotun robar te gotun piçuk geli robara piçuk te gotun geli neval yekçi nal teçi mane hasene koy bennige haspandıkının bennige devarandıkının bennige ezbim katrandıkının yani sole evkeyin var hayvanın usa bizmar çiye bizmar serikha mıxa yani mıxte gotun nalu bizmar ka hatı behav mane vedigare demek hakkında yek gelle kip hebra bunu dost ezbim juhevdu nebun nalu bizmar ji bo evi te gotin qay nal mane xaçı bu bizmar mane xaçı bu hatı bahev bu çi mane bu mivana geçt şorava kiriye yeku yekin peyva yekem manevi çe abi peyva diyan manevi çe ku hatın bahev bu çi mane bu yekşi minak daye de rojane da minak gelek zedene pır cidigiri mi yek evgdaye hem dukanı belerici minaki bedin jehev ve nakatun vakın nalı bizmarın yani haziye az benim şey yani bina diyeceğim yani van nalı bizmar ev jote peyv vaki kalıbek vaki böcek mesele ki dur direş kırtası verdike yani mesele var ya benim geleki spasikin habataki gringe peyv me berhev kir tip A, B, C, yek u yek veşant liser tora civaki. Civaki. Beli. Serkeftin işler dixwazim mamoste brasiş habataki gringe em warin gel mamoste murdem brasi demame jî pir hindik ma mixabin demzû derbas dibe murdem evan ez saleke tu pêşkêşvanî jî dike bernameya jingeh tu dikarî ki qala bernameya jingeh bike kada jiyane jingeh belê bi navê xwe tenê hevokeke lê naveroka wê gelek tiş dihewînin nava xwe belê ji bo vê armanca me ji bo çêkirina bernameya jingehê danastîna cî warê me ne jingehê me xweşînekên me bedewiyên xwezayî ev axa em li ser dijîn bi rastî jî her bûsta vê axê bihuştekî ye cinetekî ye ji bo wê jî em wekî ekîba jingehê taybet Bakurê Kurdistanê li hemû cîwarên xwe digerin ew pêkateyên neyîniyê ku li ser xwezayê jî henin em balê dikişînin ser wan jî armanca me divir de em danastîna cîwarên xwe bikin di heman demê de ew rûwekên nav xwezayê an ajalên nav xwezayê çi hene em wan jî behs bikin bila qenebe bimînin ji dûmera wek arşîv jî dimînin evan tiştan jî ew jî wek berhemekî wek pirtûgekî ye yani ji bo me em bu çarçovê de ledinir xebatekî wisa em dikin aslında me dixwaz emînekî daha berfireh baxivin em li ser xebatên bêjin êjîngeh serxebatê zimanê wê jeyê lê mixabin dema me têrê nekir em hatin dawiya bernameyê em dixwazin bi stranekî bernameya xwe biqedîne lê beriya spas dikim ve dema ji me re veqetan bi rastî jî ew sohbetekî xweş bim gelekî spas dikim ez jî li ser navê xwe spasiya wê dikim hevalên pişt kamerayê ji bo hemû ketkarên televizyona Stêrk TV spasiya xwe dikim ev mala me hemûyan e biked û emega me hemûyan hatiye avakirin divê em li van evê xwe xwedî derkemin em dengê xwe di ciyê xwe bilind bikin spas dikim serkeftinê ji we re dixwazim hûn her hevin belê temaşevanên hêjan vê heftê jî dawiya bernameya xwe
ام هیوی دکن ویجی به مرادمه که خوش در باز کرده حتی هفته کی دی روزا سشم جبیر نکن ساعت ده هم جردی پیش بری وبن حتی هنگی به من دخیر خوشیه دا هونو ما مستمردن به هبران له نور بانی بانی له نور چاورش کله سبحانی ظالم نور له نور بانی بانی له نور چاورش کله سبحانی ظالم نور گاوا خود الهوانی له نور از تبکم کوانی ظالم نور از تبکم کوانی له نور کوانی یا وی جانی ظالم نور آیل نوره له نوره له نوره بچوگه به قصور ظالم نوره آیل نوره له نوره له نوره بچوگه به قصور ظالم نوره زفتی هاتش لجیو له نوره دست کرن کلب شیو ظالم نوره زفتی هاتش لجیو له نوره دست کرن کلب شیو ظالم نوره نوره لحسب کرن له نوره برن حبسا قلب ظالم نوره نوره لحسب کرن له نوره برن حبسا پاسور ظالم نوره آیل نوره له نوره له نوره آیل نوره له نوره ظالم نوره آیل نوره له نوره له نوره بچوگه به قصور ظالم نوره زریه که زیبادای زریه لله زریه لناو پشتا خبردای لمن لله زریه زریه که زیبادای زریه لله زریه لناو پشتا خبردای لمن لله زریه حزن و çalıma zeriye zeriye lele zeriye heşu akıl serberiye lemin lele zeriye hüznü çalıma zeriye zeriye lele zeriye akıl serimin beriye lemin lele zeriye Zeriyamın deludine zeriye lele zeriye aşka ve vek sıra bayelemin lele zeriye Zeriyamın deludine zeriye lele zeriye aşka ve vek sıra bayelemin lele zeriye Zeriye le zeriye le zeriye lele zeriye Tüdelala gündemeyilemin lele zeriye Zeriye le zeriye le zeriye lele zeriye Tüdelala gündemeyilemin lele zeriye